Ma gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo mini gameplay. Danas ću vam pokazati neke stvari koje možda niste znali u Minecraftu. Prva stvar. Uzmete ovo. I mapu. Uzmete mapu i neki blok, na primjer ovaj. Stavite ga ovdje. Stavite ovako i uzmete mapu i eto vam ga. Druga stvar, kada napravite sneška, znači napravite sneška onako. I ovu glavu. Normalno si da oživi. Vi mu sad skinete glavu i nema glavu. Treća stvar. Da li ste znali da kada stavite uzmete nečiju glavu, na primjer ja ću sad njegovu da uzmem, stavim je ovdje i stavit ću je na sebe. Sada gledajte, imam njegovu glavu, evo ovdje. Na svetlo idemo. Gdje je svetlo. I evo ga, imam njegovu glavu. I ako želite nešto da radim ili nešto, putajte komentar. I ne zaboravite da kliknete subscriber.